Nirekin batera daude mahaian, nire eskumatara, hezkuntza sailaren izenean, Amaia Agirre, ikaskuntzaren eta hezkuntza berrikuntzaren zuzendaria. Eta ezkerretara, Leire Gerenabarrena, Euskal Kirol Federazioen batasuneko koordinatzailea. Eta gaur deialdi hau sortarazi duena da, Kirolen arloan Euskara sustatzeko plana. 2021 eta 2024ko egitasmo bat, joan den asteartean gobernu batzordean aurkeztu genuena eta gobernu batzordearen babesa eta onarpena duena. Izenak dioen bezala, bere helburua da kirol jardueratan euskararen erabilera areagotzea. Eta zertara dator plan hau. Garrantzia handia du hezkuntza munduarekin eta haur eta gazteen formakuntzarekin. Kasu askotan eta askotan, eskolan euskara ikasten duten haur eta gazte horiek ez dute erreztasunik eta ez dute egoera eta giro berezirik eskolagaz kanpo euskara hitz egiteko. Eta beharrezkoa dugu eta horrela dugu ezarrita gure plan guztietan euskararentzako eremuak irabaztea eskolaz kanpo ere. Euskara izan ez da dintoki askotan bakarrik ikasgelako hizkuntza. Baina gune euskaldunetan ere, eta hau diagnostikoen bitartez jakin dugu eta bermatu dugu, naiz eta euskal giroa egon eta naiz eta euskaldun kopurua handia izan, sarritan kirol jardunak egiterakoan zailtasunak daude euskara modu normalean erabiltzeko hainbat eragile eta hainbat arrazoirengatik. Eta uste dugu alde batetik garrantzitsua dela euskararen erabilera sustatzea eskolaz kanpoko kirol jardueran, batez ere gazteenen artean, eta horrek eskatzen duela zenbait neurri hartzea, eta horretara dator joan den asteartean gobernu batzordean onartu genuen kirolean euskara sustatzeko plana. Plana egiteko lehenengo lana izan zen egoeraren diagnosi bat egitea, eta egoeraren azterketa bat, jakiteko zertan zegoen egoera, eta horretarako harremanetan jarri ginen, alde batetik, gobernu mailan, talde eta arlo ezberdinekin, bereziki hezkuntza sailarekin, baina baita beste zenbait erakunderekin ere, foru aldundiekin, kirol federazioekin, taldeekin, eragile ezberdinekin, eta abiapuntu hori hartuta eta diagnostiko hori eginda, ekin diogu plana egiteari eta planaren bitartez, helburuak finkatu, baliabideak ezarri, norabideak ere argitu eta ekingo diogu orain lanari. Askotan aipatzen dugu, euskara eremu ez formaletan sustatzea beharrezkoa ikusten dugula hizkuntzaren normaltasunerako eta hizkuntzaren erabilera hori ludikoagoa izan dadin. Eta ez bakarrik hezkuntzari lotutako hizkuntza zenbait tokitan gertatzen den bezala. Eta ikusten da, eta hau bermatuta dago, kirola toki askotan zubi moduko badela. Eskola barruan eta gizartean eta familien artean gertatzen denaren arteko zubi bat. Eta horregatik ipino diogu, eta hau izango da beste batzuekin batera, baina bereziki agintaldi honetan hizkuntza politikatik eta kultura sailetik bultzatuko dugun ekimen nagusietako bat. Presentamos el plan para fomentar el uso del euskera en el deporte. Es un plan que fue aprobado el martes pasado por el Consejo de Gobierno y que extiende su ámbito de actuación para los próximos 4 años hasta el año 2024. Los planes de gobierno y el programa de gobierno hablan como objetivo de fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Y constatamos que el ámbito deportivo es un ámbito especialmente importante en el que queda mucho por hacer para conseguir que también el euskera esté presente en esa actividad deportiva. El ámbito del deporte es un ámbito que funciona como puente entre el centro escolar y las familias, entre el centro escolar y la sociedad, y por lo tanto el acceso de una forma normalizada del uso del euskera a ese ámbito es un elemento importante tanto para mejorar las capacidades lingüísticas de los estudiantes y las estudiantes de nuestro sistema, así como para incluir el ámbito de los clubes deportivos y de las organizaciones deportivas o de las federaciones en estas políticas de fomento del uso del euskera.
Y es especialmente importante porque en muchos ámbitos sociolingüísticos las posibilidades que los jóvenes y las jóvenes que adquieren el euskera en el sistema escolar tienen dificultades para poderse expresar luego en esta lengua fuera del aula educativa. Por lo tanto, el deporte organizado con el que conviven la mayor parte de ellos es un elemento fundamental para arraigar sus costumbres lingüísticas y para mejorar su competencia lingüística. Gaur aurkezten dugun plan honek 4 urtetarako helmuga du eta ezin zaio danari heldu batera eta lehentasun batzuk finkatu ditu. Guztiaren oinarrian dago elementu importante bezala egoera soziolinguistikoaren ezagutza eta azterketa. Plan honen egokitzapena izango du edozein jarduerak errealitate soziolinguistikoari. Egoerak ezberdinak direlako gure autonomia erkidegoan zehar. Baina bestetik ez dio kirolaren mundu osoari heltzen. Bereziki heltzen dio 18 urte bitarteko haur eta gazteen kirolari. Uste dugulako, bai hezkuntza sistematik dakarten gaitasun linguistikoaren arabera eta bai beste arrazoi batzuengatik hor eragin dezakegula gehien euskararen sustapenean. Eta adintartea finkatuta hurrengo helburua da batez ere entrenatzaileak eta arbitroak formatzea eta trebatzea euskararen erabileran. Eta zergatik entrenatzaileak eta zergatik arbitroak, azkenean horiek direlako kirol lehian eta kirol lehiaketan gazteengan gehien eragiten dutenak eta beren hizkuntza ohiturak aldatzeko modu normal batean eta modu ez formal batean gehien egin dezaketenak. 4 oinarri ditu plan honek. Lehenengoak trebakuntzarekin du zerikusia. Planaren helburu nagusia da beraz, entrenatzaileak eta arbitroak trebatzea. Hauetariko asko eta asko elebidunak dira. Euskaraz badakite, baina ez dute inoiz trebakuntzarik jaso jarduera honetan euskara erabiltzeko. Beraz, planak planteatzen duen lehen helburua horixe da. Entrenatzaile horiei eta arbitro horiei baliabideak ematea, kirolarloan gazte eta aurrengan hurbiltzen direnean beren lana euskaraz egiteko tresnak izan ditzaten. Eta horregatik planteatzen dugu gainera mailarik baxuenetik hastea, behetik gora egitea ahalegin hori hizkuntza ohituretan eraginez. Bigarrena, eta hau du helburu nagusia, erabilera sustatzea da. Gaur egun entrenatzaile askok egiten dute ahalegina, beraiek entrenatzen dituzten haur eta gazteei euskaraz hitz egiteko, baino trebakuntza horren ondorio bezala batzutan zailtasunak daude helburu hau modu egokian egiteko. Beraz, bilatzen da erabilera sustatzea kirol arloan eta kirol jardunean sortzen diren harreman guztietan. Hirugarren puntuak lehenengoarekin badu zerikusia, trebatzearekin badu zerikusia. Berritzaileak izan behar dugu ahalegin honetan eta hainbat entrenatzaileren iristeko modua da modu berritzaile batean edukiak eta tresnak garatzea formakuntza hori modu aurreratuan errezagoa izan dedin. Eta euskarazko kirol materialak prestatzea ere badu helburu berrikuntzaren atal honek bereziki tresna berriak eta teknologia berriak erabilita. Eta laugarrena guzti honen sustapena da. Eta honetan entrenatzaile, arbitro eta gazteez gainera behar ditugu klubak, behar ditugu federazioak, behar ditugu familiak eta ingurunea osatzen duten elementu guztiak. El plan que presentamos incide especialmente en la formación de entrenadores, entrenadoras, árbitros y árbitras, porque son elementos fundamentales en la organización de la actividad deportiva. E incide también en el ámbito de edad que llega hasta los 18 años. No es posible abordar en una primera tacada toda la sociedad, exige establecer unas prioridades y este primer plan del euskera en la actividad deportiva pone como objetivo acercarse y fomentar el uso del euskera entre las personas menores de 18 años que practican alguna actividad deportiva. El adiestramiento de entrenadores y entrenadoras tiene como función favorecer la capacidad que tienen ellos de influir en los hábitos lingüísticos de los más jóvenes, por las relaciones que se establecen en la actividad deportiva.
También tiene como objetivo, y se pretende llegar a él con el tiempo y con el ejercicio, pues influir en jueces, equipos deportivos, federaciones deportivas, padres y madres. El plan va a tener muy presente la realidad sociolingüística de nuestra comunidad. Hay ámbitos sociolingüísticos diferentes donde la presencia del euskera es mayor, otros en las que es menor, y como cualquier otro plan, este también se tiene que ajustar a esa realidad sociolingüística. Y parte también de la capacidad y el conocimiento lingüístico desigual que existe entre los entrenadores de diferentes ámbitos sociolingüísticos del país. Tampoco se puede abordar todo a la vez, y además de poner el foco en entrenadores y árbitros y en una determinada edad, hemos establecido como prioridades 3 ámbitos deportivos. Esto no quiere decir que no vayamos a hacer algunos ejercicios en otras prácticas deportivas, pero establece como prioridad el fútbol, el rugby y el baloncesto. Y lo hace por razones diferentes. ¿Por qué el fútbol? Bueno, el fútbol es la práctica deportiva que mayor número de licencias tiene en nuestro sistema deportivo. Así lo atestiguan las federaciones que tenemos, que son pues, las más importantes del ámbito deportivo. Por lo tanto, a través del fútbol es como vamos a poder llegar al mayor número de personas a las que podríamos llegar con este plan. El segundo deporte o la segunda modalidad es el rugby. El rugby porque, según nos indican tanto las federaciones como los diferentes clubes deportivos, es donde más arraigado está el uso del euskera, pero también contamos con equipos referentes que están fuertemente implicados en ámbitos sociolingüísticos en los que el uso del euskera es importante. Clubs como Hernani, Ordizia, Guernica compiten con otros clubs como el de Barakaldo o el de Bilbao. Por lo tanto, la eficacia de acercarnos a esta modalidad deportiva, pues entendemos que es un impulso para el objetivo que nos hemos propuesto. Y la tercera modalidad es el baloncesto, y tiene que ver mucho con la igualdad de género y con la inclusividad. La Federación de Baloncesto es la tercera en número de licencias, y prácticamente la mitad de las fichas con las que cuentan las federaciones de baloncesto son mujeres. Por lo tanto, a través del baloncesto podemos también llegar a hacer un ejercicio de fomento de la igualdad en el deporte a través del euskera. Beraz, lehen esan dudan bezala, beste kirol arlo batzuk ere badaude, eta tokian ikusiko da ze gaitasun eta ze ahalmen dauden gauzak egiteko, eta beste kiroletara iristeko modua ere finkatuko da. Eta bukatu aurretik, eta nirekin dauden bi ordezkaria hitza eman aurretik, hasieran esan dudan bezala, proiektu hau egiterakoan erakunde askoren lankidetza izan dugu. Jaurlaritzan, adibidez, hezkuntza sailarena izan dugu. Kirol arloan ere dauzkagun eragile ezberdinen laguntza izan dugu. Eta aipatu behar ditut, kirol arloan, Euskal Kirol Federazioaren batasuna, kirol aholkularitza enpresak, Erreala, Bilboko Atletik de Bilbao, Eibar, taldearen fundazioa, Euskalgintzaren sekzioa, eta gure foru aldundiak. Eta plan hau, lan askoren eta persona eta erakunde askoren lankidetzaren ondorio izan den bezala, plan honen garapena ere dudarik gabe horri lotuta egongo da, eta aurrera ongi ateratzea, horren ondorio izango da. Quiero agradecer, además del empeño de las personas que me acompañan hoy en la mesa, el compromiso que las diferentes instituciones del país, los clubes deportivos, las federaciones y los agentes deportivos han tenido en la elaboración de este plan, para cuyo éxito también será imprescindible la colaboración entre todos y todas, porque es un camino que debemos realizar entre muchos y muchas, y además hacerlo juntos. Hau da guztian, nire partetik, eta orain hitza emango diot, hezkuntza sailaren izenean etorri den ikaskuntzaren eta hezkuntza berrikuntzaren zuzendariari, Amaia Agirre. Eskerrik asko, Amaia. Eskerrik asko, Bingen, egunon. Danok dakigu, eskolak duen eta izan duen garrantzia, eskolari esker aur eta gazte gehienak euskara ulertu eta hitz egiteko gaitasuna eskuratzen dute, ama hizkuntza erdara izanik ere. Ikastetxeak dira aur eta gazte gehienentzat
euskararen arnasgune bakarra gainera. Esparru formaletik, esparru ez formaletara, jauzi egiteko ahaleginak handiak dira, izan ere hiztun osoak bilakatzeko gela barruko jardunaz haratago joan beharra daukagu. Bizipen positiboak sortu, ahalbidetu behar ditugu, aurrek eta gazteek ohitura linguistiko gozoak, kilikagarriak, esanguratsuak eta gogoangarriak eraiki ditzaten. Aisialdia euskaraz blai eta aisialdian kirola da eskolaren eta kalearen arteko erdibidea. Hirugarren bidea deritzoguna. Hezkuntza sisteman, hezkuntza komunitateaz mintzo gara. Ikasle baten ikaskuntza eragile arrakasta denon guztian inplikazioa beharrezkoa baita. Hizkuntz ohituretan, zer esanik ez, familiaren papera oso garrantzitsua da. Euskararen erabilera bermatze aldera, rol garrantzitsua zein berezitua jokatzen duten eragileak dira gurasoak. Gurasoek zer esan handia dute seme-alaben aisialdi eremu horretako hizkuntzen erabilpenaz. Gurasoek eta guraso talde batek euren seme-alabek euskaraz entrenatu behar dutela erabakitzen duten aldiro, kirol elkartearen hizkuntza politika euskararen aldera lerratu du. Horrez gain, ezin ahantzi, eskola publikoetan guraso elkarteek dutela eskolaz kanpoko kirol arloaren ardura. Esan bezala, denon ardura da, hezkuntz komunitate osoarena, euskara bihotzetik Espainetara joan dadin. Decía que la escuela es uno de los principales motores de la euskaldunización de nuestros niños, niñas y jóvenes. El centro educativo es, además, para una gran parte de nuestro alumnado, el único espacio vital donde el euskera es la lengua de muchos momentos significativos. Es importante seguir sumando espacios donde el euskera sea la lengua vehicular, espacios y momentos como el deporte, donde los niños y niñas y jóvenes se desarrollan completamente y complementan la vida en los centros educativos. La escuela es un ecosistema donde toda la comunidad educativa se vuelca para acompañar al alumnado en su desarrollo pleno como persona. En esta iniciativa, las familias, mediante las asociaciones de padres y madres, pueden aportar para garantizar también en las actividades deportivas de sus hijos e hijas se realicen en euskera, para que el euskera viaje del corazón a la acción. Bihotzetik Espainetara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Amaia, eta orain Leiregeren Nabarrenari emango diot hitza, Euskal Kirol Federazioaren batasuneko koordinatzaileari. Esker, egunon, Euskal Kirol Federazioen batasuneko koordinatzaile gisa, lehenik eta behin, agintariei eta kultura eta hizkuntza politika sailari eskerrak eman nahi dizkiet. Mila esker gure erakundeaz gogoratzagatik euskara kirolean erabiltzeko bultzatzeko. Euskal Kirol Federazioen batasuna gure herrialdeko kirol federazio guztien erakunde ordezkaria da eta zuzendaritza batzordearen ardatz nagusietako bat euskararen presentzia eta erabilera indartzea da kirolaren arlo guztietan. Gure ibilbide horrian euskarazko kirol prestakuntzaren garrantzia eta beharra nabarmentzen da. Federazio guztiek, Euskal Kirol Federazioen batasuna osatzen duten ia 50 federazioek, gero eta gehiago azpimarratzen dute behar eta garrantzi hori. Federazio bakoitzak euskararen normalizazioan lan egiten du eta bere erabilera areagotzeko ardura du. Gure ustez, oso garrantzitsua da euskararen erabileran erreferente diren pertsonak izatea, eta gazteei horiei erreparatzea. Nola kirolariak, kirolari ohiak, entrenatzaileak eta pertsona horiek aktibatu behar dira. Iribar bezalako leyenda bat datorki burura, nork alduen kasu guztietan euskaraz mintzatzen da. Honelako pertsonak eredugarriak dira, batetik euskaraz moldatzen direlako, eta bestetik gazteei eredu izateko aukera asko ematen dielako. Hemen, federazioen eta kluben
lana funtsezkoa da. Horregatik gure erakundean euskara ingurune babestua izan dadin ahaleginduko gara. Hori oso kontutan hartuko dugu, bai lehiaketetan, entrenamenduetan, prestakuntzan, ikastaroetan edo hitzaldietan. Hori lortzeko besteak beste plan hau federazio eta kluben artean zabalduko dugu, eta ez da ahaztu behar erakunden arteako elkarlanak gai honetan duen garrantzia. Azkenengo urteetan indartu eginda eta emaitza onak dituela ikusten ditugu. Gu hemen egongo gara, plan hau gauzatzeko egin beharreko bidea, pausuz pausu elkarrekin egiteko, eta besterik gabe bukatzeko eskerrik asko prentzaurreko honetara etorri zareten guztioi, eta badakizue Euskal Kirol Federazioen Batasuneko eta gure zuzendaritza batzordeko ateak zabalik daudela, gure euskerak presentzia handiagoa izan dezan alden guztia egiteko. Kirolean euskaraz hitz egin nahi dugu, euskaraz irakatzi, euskaraz trebatu eta euskaraz lehiatu. Mila esker. Osongi, igual egongo da galderaren bat, baina uste madiguzue, galderetara pasatu aurretik erakutseko dizuegu plangintza honen sustapenerako prestatu dugun ikusentzunezko laburra. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Venga, aurrera! Eman egurra! Euskara, bihotzetik Espainetara. Argibideren bat edo gai? Perdón? Bueno, la dotación económica sobre todo va a estar dirigida, por un lado, en la parte final, que sería la que tiene que ver con el fomento del uso del euskera. Se trata de incorporar al mayor número posible de federaciones y clubes deportivos a que se animen a realizar sus planes de euskera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en todos los programas que están orientados a la sociedad para la realización de estos planes lingüísticos, pues abren la posibilidad a los clubes deportivos y a las entidades deportivas que hasta ahora no estaban, para que puedan realizar esos programas deportivos. Y luego, la parte principal está en la formación de entrenadores y árbitros, que va a depender principalmente, por una parte, de Kirolene, va a depender también de las federaciones deportivas y va a depender también de la dirección de deportes, ¿no? Eso exige, por un lado, que se conformen los grupos necesarios y cuenten con los alumnos precisos para poder desarrollar esa actividad también en euskera, y luego el fomento de nuevas herramientas digitales que permitan la autoformación o la formación online. Las cantidades económicas que destinemos a esto serán las que en cada caso sean necesarias y las que tenemos ya incorporadas a nuestro presupuesto. No vienen con una partida específica, no. Oso ondo, eskerrik asko.